Siyabingelela mbukeli kule ngqalabutho yengqophamlando yohlelo Ekhaya Jikelele. Kusasa ke kuzobe kubungazwa kukhunjulwa impi yasesandlwana eyalwa ngomasingana wangonyaka u1879. Lapha yana ke umbukeli uZulu wahetholene namangisi. Amangisi ayiphethe ibhama amabutho kaMnguni wona ayiphethe amahawu nemkhonto. Ayisabathe amangisi ayadubula avika uZulu ashone khona. Kwakulokho kuzwakala insizwa zibonga nje zithi ngadla mina kababa. Eshe selalise phansi ingisi ke uZulu. Ingakho nje ke mbukeli ingxenye yohlelo Ekhaya Jikelele izobe ke igxile kakhulu empini yasesandlwana namhlanje. Igama lami nguNoxolwa kwaMwali ihlaba limhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe sidala sawubona mbukeli sikwamukele Ekhaya Jikelele. Kwindawo ngendawo kumakhaya ngamakhaya mbukeli masibulise ngalentsasa umhla wamashumi ke amabini anesithathu kweyomqungu lonke kulwesihlanu ukugqibela kule nyanga kaJanuary. Lonto mbukeli ithetha ukuba iFriday mayifane nezinye siqulunqeke ingobozi yendaba kweli nakumazwe ehlabathini. Namhlanje ke amanqaku ongathi uwalindele athi inkundla yehlabathi iza kuwisa isigwebo kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakwilizwe lakwaSirayeli namhlanje. Kanti ke ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthi idabi elaliwa pha esandlwana ngonyaka ka1879 yaba imbalasane kwimfazwe apho ke amaZulu oyisa amangesi. Kuninzi ke mbukeli esiphathele khona kule yure ndimlo unokanyezi le inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye uMadlongothi Mazipho mamshukuma umazonda ngezakhe nqamagushe kwizihlwele zonke ezindinqungileyo. Mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. Kuphela iminyaka eyikhulu kanye nama45 kwatholana phezulu amangisi namabutho kaZulu empini yasesandlwana ngonyaka u1879. Inkundla yehlabathi iza kuwisa isigwebo kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakwilizwe lakwaSirayeli namhlanje. Ngonyaka u1879 kwaqopheka umlando ngesikhathi ibambene ngehluthu phakathi kwamangisi kanye noZulu ngaphansi kwentaba isandlwana. Ingabe ngempela yini yayibangwa kuze kuliwe yaba namthelela muni lempi eyanqotshwa nguZulu? Mbukeli wohlelo lwesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele osomlando bathi imbangela yempi yasesandlwana kwaba ukuthi uZulu wayesekhathelwe izenzo zamangisi ezinonya ezazihlukumeza kakhulu ngabadi. Imbangela enkulu yathukuthelisa amangisi kwaba ukubulawa kwamakhosikazi enkosi uSihayo kaXhongo Ngobese ebulawa amadodana enkosi uSihayo owayehola amadodana enkosi uSihayo kubulaweni kwalabo besimame kwabe kuumehlokazi likaSihayo Ngobese ingoba amakhosi ngakho ke igama lakhe lalingapheli emlonyeni yamangisi. Izathu zokubulawa kwamakhosikazi kwaba ukuthi babe wasole ngokwelela esilungwini beyophinga ngakho ke amadodana enkosi uSihayo athi laphezwe ngokwelela konina beyesilungwini beyophinga nawo abesewele yobathungatha kwathi lapho bathola abesebabulala bonke. Empeleni imbukeli akekho wazi ukuthi kahle hle yini enza ukuba amakhosikazi enkosi uSihayo awelele esilungwini. Kungenzeka ukuthi ayoyikhonzela uThixo wabamhlophe ngoba phela yabe seyandile inkolo yamangisi. Amangisi ayehola uJenene uFrederick Chelmsford awela umzinyathe eRockstrift mhla ziyishumi. Amangisi ayehola uJenene uFrederick Chelmsford awela umzinyathi eRockstrift mhla zisishagalolunye kumasingana. Kuthiwa ke amangisi ayihambela kahle nje insukwana agcine enkanise ngaphansi kwentatshana isandlwana ngasemfudlaneni umzanyana mhla zingamashumi 20 kumasingana wangonyaka u1879. Amangisi ayibophele amabutho ayengale ka50,000 amanyawo ayihambe ngenyawo amanye ayeqhuba inqole ezayidonswa izinkabe ezi1000 zilayisha umthwalo ongamathani amahlanu ngayinye. Amabutho kaZulu ayebuthene ondini eholwa umdidiyeli wawo uNontshingwayo kaMahole Khoza intontela.
uNtshingwayo wayesizwa umavumengwana kaNdlela Ntuli ukudidiyela amabutho kaZulu. Ibutho likaNtshingwayo kwakuyintontela nokuyibuthela libandakanya umntwana osenza ngakhona uSotobe Sibiyandlela kanye noHlathi Ntshangase nabanye. Osomlando mabeyilandisa kahle le ndaba bathi impi kaZulu yahamba ibanga elingama-kilometer angama-80 iphikelela lapho kwakunkane sekhona amangisi kwayithatha izinsuku ezinhlanu ukuba ifike khona. Induna ekaZulu zayihlela ukuhlasela amangisi ebusuku mhla zingama-23 kuMasingana ngoba ngalobo busuku unyezi lwalizobe ligcwele kodwa amangisi agadla kuqala mhla zingama-22 kuMasingana wangonyaka u-1879. uZulu wayesayiphumulele kwesikabhadakazi sangomhla zingama-22 emasimini ombili abuqamamanetshana iSandlwana. Ngenkathi ethelekelwa amangisi yakhala induku yamagwala ngisho isibhamu phela kodwa umkhuzi wawo uColonel Danford wagcina ikhuzile impi yakhe yasihlehla. Ukuhlehla kwempi yamangisi kwayisiza kakhulu impi kaZulu ngoba kuthiwa ubumnyama babukhasa phansi kungekho nyezi. Seliphumile ilanga kwagcina ekudumeleni ibutho lomcijo namangisi yakhala futhi induku yamagwala. Ingoba amakhosi umehlo kaZulu waxoxa lusolwazi ukuthi yena nebutho lakhe ingoba amakhosi babe yisifuba sempi kaZulu. Bawaqonda kangcono ke amangisi njengoba ayebhekise kuwo bagcina benquma ukuthi noma kungathiwa siyakhala isibhamu beuzulu okungcono abaqonde ngqo emangisini. Sekumlando umbukeli ukuthi uZulu wagcina eyinqobile lempi impi yaseSandlwana kanti kusasa kuzobe kubungazwa lempi KwaZulu Natal. Phakathi kwezicukuthwane okulindeleke ukuthi ithamele umgubho wempi yaseSandlwana KwaZulu Natal ingonyama yesizwe samaZulu, ingonyama uMisuzulu kaZwelithini, umphame phuci ikhubalo lenyanga, umgadla kahleshi ngisho sebemvimba nangenkantolo. iSABC njengoba wazi imbukeli ukuthi iwumsakazelo umphakathi izobe inkanise khona la kubungazwa khona uyimpi yaseSandlwana. NgiuCalvin wakwaDludla, umdidiyelo semkantshubomvu ohlelweni lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthi idaba elaliwe eSandlwana ngonyaka ka-1879 yaba imbalasane kwimfazwe apho amaZulu oyisa amangesi. Omkhulu bethu babe khona lapha entabeni encane. Ngalokho ngiyazi ukuthi nizomela bona nesizwe nomhlabathi ngokunjalo. Ngokugcina umthetho okuyisikompilo lwethu thina Zulu sivikela umhlaba bephethe ombayimbayi siphethe inkhonto kodwa sabehlula empini. Lokho kwaba isithombe ukuthi kukhona uNkulunkulu ahlosile nesizwe esiwuZulu. Ngalokho umhlaba wonke namhlanje ubhekele kuthina ukuthi emva kwalempi yaseSandlwana onke amehlo abheka kithi. Athi ubheka kuthina lawo mehlo kwasho khona ukuthi ithemba lomnyama, ithemba lomAfrika lilele kuZulu ninabesizwe. Ninabedlovu ngenxa yesikhathi angizokwazi kakhulu, ngithokoza kakhulu umsindazwe amazwi amnandi kangaka ngoba nawe ubuka uvuka nesike sidala kuze kwaba sekugcineni. Lokhu othe wasekhona ukudla kwendlebe kungithokozise kakhulu enhlizweni yami. Ngiyathokoza umsindazwe usivule amehlo wasenza sakhula, wasenza sacabanga ukuthi ukuphi lapho sisuka khona okufuthi ukuphi lapho sibheke khona siyisizwe nokuthi usikompilo lwethu sivikela kanjani lesi sikhathi siphila kuso ngoba abezizwe abangeyile lokho
abafuna ukuthi ababekho sebehlosile nasi isikhathi sempiya yaseSANDLWANA abakuyekile basaqhubeka namanje kodwa sebeqhubeka ngesimanje okusho ukuthi izulu okwethu ukuthi sincike emikhulekweni esiyazi kangcono nedlozi esilazi kangcono noNkulunkulu esimaziyo ukuthi uyena ozosihola uyena ozosibheka asilondoloze futhi asawele siyisizwe ukuthi akukho kuyosiphazamisa. Bekusindwe ngobethole izolo eJoburg Theatre njengoba elinye lamaciko akhaliphile umbuso Khoza ubethula isifundo ke ngengqophamlando yempi yaseSandlwana. Abadidiyeli ke balolu hlelo uNomadlozi Mnisi kanye noCalvin Wakadludla banikele khona ke basiqoqela lo mbiko. Imlando yethu ayilaleleki ngoba omama bethu kwakube lento ukuthi kwathi ngelinye ilanga manje lento igcina ikhathaza indlela kanti uma ngabe kuculwa kuba lula lento ngayifunde esontweni yabo umfundisi mayikhuluma naye ikeyboard yadlala kuba lula ukumlalela kodwa umuzovela amathi uyakhuluma ngeke ingakho ngitheke angithatha isiko lakithi ngilenze libe ukudla kwamihla kunokuthi kube yinto kaSeptember kuphela. Impi yaseSandlwana yango-1879 January 22 kwakulwelwa ukuthi England yayithi ingonyama iqeda amabutho akuqedwa amasiko umuntu mayonile kwakunesiko lokujoja kodwa iphele zonke lezi zinto ukuze amangisi akwazi ukuhlala khululeke futhi bafuna ukushumayela ngenkani bahungule bonke abantu baphume kubeni yilokho ababeyikhona kwa ingonyama ukucetshwayo yayisithi cha ayifuni yona akukhulunywe bayimpintsha lento baze bathi ayihlawule ngenkomo ezu200 ezayibiza inyoni kayiphumuli ezazi yifa likaNosidiya eyomama kaZulu benoqwaba kuthiwa lezo nkomo ingonyama yathi ayikhishwe lapha bathi khona amabheshe tanxanye bathi amabheshe tanxanye kwakusho ukuthi sonke manje siyanganxanye singemanzi yalwa ke impi ngo-22 January amangisi anqotshwa kodwa umusa ubukusisa kahle kwangekhona ukunqotshwa kuphelele ngoba akukwazi ukuthi namhlanje asizazi ngobani sifaka amabhayi siyabhodla kodwa ukho umehluko esiwenzayo emhlabeni yini lesiyenzayo ngakho iSandlwana uma singasicubungulisisa sibheka ukuthi ikuphi la thina sinyathele kabi khona namhlanje ukude la singaya khona. Uza kuphinda ube phansi kweliso libukhali umgaqo nkqubo wamazwe ngaphandle xa inkundla yehlabathi ezobulungisa iwisa isigwebo namhlanje kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakwilizwe lakwaSirayeli. Abo ke babenovelwano neSirayeli bagxeka eli ngokuthatha elinqanaba lingqongqo. uMzantsi Afrika uthi awukwazanga ungenzi into kubhubhiswa abantu eGaza. The international community failed Rwanda. And must always leave us with a sense of bitter regret and abiding sorrow. Owayesakuba ngumphathi wezizwe ezimanyeneyo wayengcwabene enokuzisola xa kwakusenzeka imbubhiso yaseRwanda. Uluntu lwamazwe ngamazwe ngakumbi izizwe ezimanyeneyo zange zisebenze ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukunqanda inginginya yokubulawa kwamatutsi okwakukhuthazwa intetho yentiyo nolunye uhlobo lweendaba ngelo xesha. uMzantsi Afrika wawulungiselela unyulo lokuqala lwedemokhrasi ngelixa kusenzeka oko. The United Nations has asked us to be involved in the situation in Rwanda. They have not asked us to intervene militarily. uMzantsi Afrika ngoku uthi awuzukuyibetha ngoyaba imbubhiso yaseGaza emva kokuba ibhunga lezokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo lisilele ukuvumelana ngesigqibo sokukhokhelela ukuba kuyekiswe imfazwe. Once again calling for a ceasefire, and we now saying that there needs to be follow-up by those international agencies that are supposed to ensure that there's a rule of law, there's order in the world. Abezomthetho banethemba lokuba inkundla iyakuwisa isigwebo esisiso.
Under the Genocide Convention, nothing justifies genocidal acts currently being committed by Israel. Self-defense is no answer to genocide. Ukuqhushunjiswa kweGaza ngusirayeli kuyaqhubeka kwaye izizwe ezimanyeneyo zinike ingxelo yokuba ngabantu abali-12 abathe babulawa kwiziko lezizwe ezimanyeneyo. Umphandi oyinhloko kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, uBrigadier Bongani Gininda uziphikile izityholo zokuba wazama ukufumbathisa umtyholo wesibini uBongani Ntanzi ngemali engange-3 million randi. Efuna ke abandakanye abanye abatyholo ekubulaweni kukaSenzo Meyiwa. Okuke kuvele ngethuba uadvocate Thulani Mngomezulu ehlaba ngemibuzo uBrigadier Gininda nophikileyo ukuba wanyanzelisa uNtanzi ukuba atyikitye ubungqina bokuvuma ityala obulungiseliweyo. Umtyholwa wesibini uBongani Ntanzi utyhola ngelithi umphando inhloko kwelityala uBrigadier Bongani Gininda wathi uza kumnika 3 million rand ukuba nje angabandakanya abantu abathile kwelityala ngomhla wama-21 ngoJuni ka-2020. OkaGininda uthi akukho bunyani kwaphela kwezi zityholo. We offered him 3 million as long as he's going to make sure that he's implicating the right people. OkaGininda uyakuphika nokuba waye wangcungcuthekiswa umtyholo wesibini uBongani Ntanzi ebethwa inyanzeliswa ukuba atyikitye ubungqina bokuvuma ityala. You were driving a white BMW, you sat on the edge of the back of the motor vehicle of that BMW, and you took out some document wherein you told him that he must sign here, otherwise they'll proceed with what they were doing. That's not true, my lord. Subsequent to the Sergeant Mokhane leaving East Rand, he went to Moroka. From Moroka, the EVL shows, my lord, in that afternoon that he drove towards Pretoria, taking, I think it's the N4, to the Northwest Province. Nangona uBrigadier Gininda elimele elokuba uNtanzi wayemelwe ligqwetha ngethuba evuma ityala kwesibini, uNtanzi uthi ngamampungela. The only document he signed was a document shown to him in Germiston around industrial area. That's where he was compelled, because he was beaten there, to sign the document. I don't know how the instructions were given, but what I know, on the 23rd, he accused two stood up and said, "This is my attorney." Amagqwetha afuna ushicilelo lweseshoni yenkundla yokuvela kokuqala komtyholwa ukuze kufunyaniswe ukuba umtyholwa uBongani Ntanzi waligxotha kusini na igqwetha lakhe umjiyako. Umphathiswa wezamapolisa umnumzana Jikelele uthi kuza kusekwa iqela elikhethekileyo labaphandi ukuphanda ngodusho oluqubayo kwicandelo leteksi nolusube imiphefumlo emithandathu esajonisi kwiphondo lapha eMpuma Koloni. Umnumzana Jikelele noxa wakhe wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga badibene nabahlali ngelokufumana isombululo kulodushe. Abahlali basePort St Johns bebequmbe besisifu baxalethelane kule holo nalapho befuna impendulo kurhulumente emva kokuba kwathi kwasuka udushe lonoteksi kule dolophu nalapho kwathi kwadutyulwa abantu abasithandathu basweleka kwantuya ngomlilo iimoto ezisithandathu. Kungoku nje bathi bafuna umphathiswa uBhekicele aqinisekise ngokuba bonke abantu ababandakanyekayo bayabanjwa. Uprobs wasesikisiki une-owners ezi-owner kuncedo baneeteksi abanazo, so udutshe soze luphele. Umphathiswa uBhekicele uqinisekise aba bahlali ukuba zonke izinyanzeliso zabo zizawufezekiswa nanjengoko sithi kuzawusekwa igqiza elizawuqinisekisa ngophando kuphinde kubanjwe abantu ababandakanyekayo. Udaba olwenzeke lapha ukudutshulwa kwabantu nokudedelwa kwabantu kusuka manje luzoholwa ibona bobabili. Sibheke esandleni zabo. Hlala phansi. Ba responsible. I'm saying
uphethe kwi-province omunye u-deputy national ka-commissioner Jikelele asibuze asidlule ngalesibuza kubona they must give us answers. Urhulumente uthi uyathethathethana nabeenkonzo zeteksi uqinisekisa ukuba kukho uxolo kulo lonke iphondo leMpuma Koloni. Kufanele baconsulte both elusikisiki baconsulte ePort St John ukuthi le route sisanga eda yini umuntu. Uma ngabe ingakhona ukueda umuntu that application ayikwazi ukuapprove. Le ndibano kaRhulumente nabahlali ibe impumelelo nanjengoko abahlali bexolile lezi zindululo ezibekwe phansi nanjengoko ngoku kuzawukhangelwa benzi bobubi bazoqala phansi ngoku abantu basebenze iteksi zihambe abantu abaye ezikolweni lokama abasebenzi babuyele emsebenzini. Dinkululeko Nyembezo, Indaba ze-SABC ePort St John's. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Sekungumlando ke manje mbukeli wohlelo ekhaya Jikelele ukuthi uZulu wawathela othulini amangisi ngonyaka u1879 empini yasesandlwana enquthu kwaZulu Natal. Sibizeke incitha buchopho zosomlando ubaba uManyosi Mbatha kanye noKhaya Ndwandwe ukuze bazosihlubela udlu bekhasini ke ngomsusa walempi ukuhlelwa kwayo kanye nokudla komhlanganiso kwesizwe samaZulu. Asinibingelele sinamukele ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi sihlanganyele kanye nani namhlanje kuseni. Hayi naze nabahle yabona nje ngibona inqepho ngithi hayi uNdwandwe namhlanje ufake kuthiwa yini Ndwandwe lese endlebeni iqhaza kuthiwa ziqhaza hayi nibahle kakhulu sibonga kakhulu ngokuthi ke nibe nathi asiqale ngawe baba Manyosi mhlawumbe nje ake silande nje silandela lapha umbukelo osekhaya siyamlandisa ukuthi azi athi naye mhlawumbe emva kwale ngxoxo yethu athole ulwazi oluningi ukuthi siyazi ukuthi nje kwakukhona impi yasesandlwana amaZulu anqoba amangisi kodwa ukulandela umbukelo osekhaya ukuthi kwabe kuyini sisusa salempi. Ngibonga sisi. Ukusuka nje ngihlale isisusa sempi ngingathi kwakungumona kwabandle bekhanyelana. Ngoba kwakunemithetho ababe sebeyishayela abantu bakithi njengoZulu befuna ukusikhiphe kubeni sibe ngamaZulu mhlambe sibe lokho ababefuna ukuthi sibe ikhona ukuze bekwazi ukuthi mhlambe besilawule. Isusa sempi kwaba ukuthi beshayele imithetho isilo sasondini ujinini ndomnyama bemshayela imithetho befuna nokumlawula nje yonke lonto leyo ababe abeyenza njengokuthi babe bemshayela umthetho ukuthi kwaZulu umuntu uma ejeziswa kunendlela yakho nejeziso zakhona bathi ukuthi azikho right bafuna ukuthi umuntu ma onile kutshelwe bona bemjezise ngendlela yabo okwaku wrong ngaleso sikhathi ngoba kwakuthi izwe lalibuswa isilo lasehlukene kabili vele kukhona elingaphesheya kothukela kukhona elingapha kwaZulu befuna ukuthi bephathe ngale ngaphesheya bephathe nangapha iyona susa sempi ke leso nangale mthetho ababeyishayile njengokuthi babefuna ukujezisa uSihayo wakwaNgobese yonke nje ke lemithetho yokuthi amabutho kwaZulu ahlakazeke angabibikho ngasabuthwa nentombi aziphathe ngalendlela babefuna ukuthi ziphathe ngayo zingalawulwa ngokuganganisana ngokwamabutho nenkolo kwase sebefike nenkolo yabo yabantu abamhlophe kodwa thiwa basebekhona abasebecezukile njalo ngapha kwaZulu sebengale ngancane base bekhona ngoba phela abantu abayinganxanye bengemanzi inhloso yabo kwakuba babevele benza i-divide and rule because ngoba isizwe samaZulu sasibambene kakhulu si strong babuka ukuthi ukuze sisiqhekeze singene phakathi nendawo asenze i-divide and rule ishayile umthetho kungahambisani ke lokho ke nenkosi ucetshwayo kungahambisani nenkosi nanesinto sonke nabantu bonke Jikelele. Ndwandwe kwakungasiyo ke impi eyayifufusa lena uthini umlando? Ngibingelele dadewethu yayingafufusi ngoba ukufika kwabamhlophe bafike bathola uZulu ebumbene. uZulu uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuba nenkosi, kusho ukuthini ukuba nomhlaba. Izona into ezimbili ezesemqoka. Ngalenkathi bengena babefuna umhlaba, bathola ukuthi umhlaba ngowesilo ngoba inkosi ngabantu kodwa umhlaba ngowayo.
manje mabe belokhu beqhubeka bezama ukushintsha imithetho kucaca ukuthi uzula kahlakazeki ngoba isilo sisibiza ngokuthi unomthebe lempi ke lokhu behlangana ke behlukana kucaca ukuthi uzula akafuni ukuqhelelana njengoba bona babehlosile into abayenzayo bangena njengalokhu uzakwethe seshilo inkolo yebo inhle kodwa bona bayisebenzisa abayisikhali sokuzodunga uzulu base bemguqule intweni eziningi kwashaya imithetho yesithembu ukuthi umuntu akasuganwa isithembu akugcinanga ukuthi bafuna ukuthatha umhlaba kodwa babe sengena ngisho emakhaya sebenquma ngisho ilobolo base befika lapha ke khona sebezothinta unomthebe eqobo lwakhe ukuthi kwayena sekufanele ayo report akubo manje lokhu kuzulu athi kayi kungasasifileka ngaleyo nkathi njalo unomthebe bamgudluza nje inhloso yabo ukuthi angabibikho phakathi kwabo kube yibona abazophatha engabe saba inkosi bese kuba yibona so ke lempi lokhu kucaca ukuthi uzulu uyaqisha nabo bayasondela uzulu uyaqisha nabo bayasondela ayike kwasekuthiwa ke ziyohlangana ke kwantombela khona lapho okhalweni nangempela uzulu kwayithatha imkhonto ephakamisela phezulu ayibamba kwashona khona siyakhumbula ukuthi umlando ubeka kahle ukuthi inkosana yabo ilapha lapha yasala khona ngoba uzulu kunokuthi kuthiwa kulimala isilo kufanele uqale weqe mina kuqala phambi ukuthi uyofika esilweni esikhona njengamanje isiko lami njalo likuvuma igazi lami qobo lwami likuvuma bathi ukuze niyofika ke lapha esilweni yeqani thina ngaphezulu okungenzakalanga ke dadewethu baba Manyosi ubaba uNdwandwe uyakhuluma lapha ngokusho ukuthi hayi kwagcina sekufike lapha besebethi khona ke hayi iziphi lezi zehlakalo ke zenza ukuthi ke uzulu abesethi hayi ke ayisengangathi ke lena kwathatha izikhalo athi ke siyohlasela ngiyazi ukuthi kuyakhulunywa lapha kukhulunywa nangeenkomo kwasekuthiwa inkosi ucetshwa yihlawule ezingamakhulu amabili engaphezulu ngomakhulu amabili kwaZulu kuneenkomo ezimhlophe babiza ukuthi inyoni ayiphumule so mabefika vele babo ukuthi abantu kuze sibathinte emanonini belwe ngoba babejethi kuzoba lula asibathinte kanje bakhuluma bafike bathi bafuna lezi inkomo lezi ke ezazingaphezulu cisha 500 inyoni kayiphumule inkomo ezimhlophe eziligugu kwaZulu yebo bafuna zona bafuna isihayo amaqhawe kwaZulu ayivikela njobe seshilo nje ubaba uNdwandwe ukuthi kwaZulu uma uzofika enkosini ufuna uqale kimi namanje nami ngiyayinikela namanje ukuthi uma uzothinta yami inkosi ufuna uqale kimi udlule kimi vele uzoyithola ke namanje ukusegazini leyo nto lethu njengamazulu so uma sebenze lokho ke sayidela bayidela obaba omkhulu bethu njengamazulu ukuthi no nazi ibhamu zabo lezo kulungile inhlamvu izongena emntwini ishaya umuntu nathi sesifikile kithi yasuka ke impi ngenhlahla kwakwenzeka konke lokho kwakuyisikhathi sokubutha kwaZulu kwakumkhosi wolokhuzana waswela kukunebutho lapha lalibutho ingoba makhosi uyazi ke kwaZulu impi isilo sakwaDukuza sase simise ngenye indlela yaso ukuthi ayime njengempondo zenkomo nani ke nemkhonto uma beza isifuba sempi kuza abantu abadala vele isifubeni sempi abahamba kancane abanobuchule babe lokhu besondela kancane kancane impondo zihamba so kwahlwe mina baba Manyosi Ndwandwe amabutho kaZulu ngokwacwaningo lwenziwa noma ke kuyavela ini ukuthi ayazi ukuthi amangisi azozane ibhamu ayayazi ingozi ayeyobhekana nayo ayayazi ingozi kwakwazi ukuthi bona balwe ngenye into balwa ngeibhamu nezinhloli ngoba ubona nje izinhloli zayihamba ifike ibona ukuthi baphetheni beza nje vele ngoba sebesho nje bethi izulu asithatheni imkhonto siyibambe siyiphakamisele phezulu mangenjalo siyawusala phansi so bayavele ngoba umkhonto basike sakhuluma kwaZulu mawuphethe umkhonto nehouse kwethembile bathi siyobhekana nazo lezi ibhamu ngawo lamahawu ukhumbuleke dadewethu nentelezike ibuyise babazi ukuthi ayikhona nentelezi siyiphethe ingakho ubona nje ke basala enkundleni ubuthaqathaqe ekubeni zikhona ibhamu zabo aya evele azi ukuthi siyobhekana nabantu ngomkhonto yikho babethi uyadela wena usulapha uma ngabe bekubona usulele phansi babekubongela ukuthi hayi uyajabula sekusele mina ngiyashiwo ngiyazi ukuthi uma ngabe kubhekwa ngesikhathi samanje makubhekwa iminyaka labantu ababelapha nje bayadesha baba Manyosi ukuthi kwakubantu abadala ababesesifubeni uyibuza ukuthi babehamba amakhilomitha amangaka abantu abadala okuchaza khona ukuthi yabona impela ngalezo ikhathi ukuthi kwakukudla nokudla kwakudliwa ngalezo ikhathi ngoba bebenamandla beqinile impela ngiyazi ukuthi ena usubalile indaba yesifuba ukwakheka ukuthi kwakwakhiwe kanjani ukuma iformation yamabutho ebhekane ngabe yiwamasu lawo aba yilokuphela isule noma ikhona amanye amasu babawasebenzisa ukuthi bakwazi ukuthi banqoba amangisi yisilokuqala lempi lelo lokuhamba ngokwempondo zenkomo ebese kuba ukuthi inhloli uma zibuya kumtidiyeli ngoba ibutho uma libutho liba nomholi wali lida
kanjalo ebese kuba nomdidiyeli ke Jikelele labo bantu inhlolo mayihamba zizona izobuya nokutshela laba bantu laba engabalile umdidiyeli Jikelele izinduna zamabutho uthi le yampi imi kanje beyichaze laba sekuzoba semqondweni ukuthi yazi mayimi kanje so ingena kanje amabutho umdidiyeli uyazi ukuthi uzowadidiyela mase qedile wadidiyela uma selokho wakhipha ngegaba uwakhipha kanjani uyayibuka impi nje masingabala njengo untshingwayo kaMahole beno Mnyamana babe ibuka impi ukuthi okay le mpi mayingena kanje sidedela kulolu mhlambe kulolu phondo lungapha ngene kakhulu lolo ngene ngapha mhlambe lume kanjalo nesifuba siyasondela iyona ndlela ababeyisebenzisa ukuthi laba abantu ngoba bephethe lezi ibhamu fanele sibangene kanjani kungekho ke emqondweni ukuthi maqhuma isibhamu uzokwesaba kushona khona siduma sinjani ngiyakhona into engiyoyilwela yizwe inkosi umhlaba zingane zami babondwando kuyashiwa futhi kuthiwa lapha uZulu wayesethi noma eselela ubiyaca amangisi eselele phansi elinyisu ababesebelisebenzisa babewakhumula lezi impahla abayigqokile sebayigqoka bona ukuze amangisi mabeza ezocabanga ukuthi mayibuka acanga ukuthi hayi abangakithi lapha uZulu abantu abahlakaniphile baphiwe nje ukuhlakanipha so kunesisho esithi indaba isegudwini so sikhuluma ngelinye ilanga bayakwazi ukufunda umuntu ukuthi ukuze ngimthole kuphi efanele ngusebenzise sikhumbula ukuthi nawo amangisi basebekhona basebeqembukele ngakuwo babekhona abantu abamnyama ababe ngapha ngakuwo yingakho ke bathi asithathe nale uniform yabo sigqoke yona ngoba babefuna ukuqotha lezi zitha lezi engabantu abamnyama ngoba kwakungaswali wona amangisi kuphela nabantu abamnyama kodwa khona basebeqembukile babuya ngale bethengekile bethenjiswe ngoba phela babe baphatha ngezethembiso kwamandla ke uZulu wayenqumile ukuthi uyofela khona nangempela wafela khona wafika wabehlula njengoba kungumlando nje ke namhlanje ukuthi isilo bakwazi ukuzivikela sanqoba ke baze kunanezagaga baze besho bethi ke amaZulu ashintsha ababhishophi bethu ezizinto eziningi isilo esaqopha umlando omkhulu kakhulu lesi isilo sasondini ngiyazi ke baba Manyosi ukuthi ayi indaba ke zokuthi anqotshiwe amangisi lapha ya eSandlwana akubanga izindaba ezinhleke le indlovukazi yale eNgilandi nabanye abakhuzi bempi ababekhona lena kwabe sekulandelana emva kwalokho kwaba lihlazo kakhulu ngoba indlela sasiphila ngayo sasithathwa njengabahedini ngisebenzisele lo gama okwesibili baphethe isibhamu futhi amangisi ngaleso sikhathi ayiwona aye engcono ngokohlobo lwekhala ayisebenzisa azohlulwa abantu abaphethe imkhonto azohlulwa ngabantu ngoba babe batshela iqiniso nje bese eseshilo nje ubabundwana baningi abantu abamnyama babe sesayidini langale bonke labantu abangale ngaphesheya wathukela befike bethi Ndwandwe ukhonza le enkosini nathi Ndwandwe nokuthiwa nawe uzoba inkosi ngokwakho ngasakhonza umuntu wena uyinkosi udaba maluhlula ulusemantshini konke lokho basekufikile kuQueen ukuthi baba istrategy ababesebenzisa still behlulwa khona kunjalo uZulu esehlukene phakathi kwaba lihlazo kakhulu lokho ngithi thina abantu abamnyama ngasekhona uZulu kuphela kwaba yigugu elikhulu kakhulu kithi thina njengabantu abamnyama bonke ngoba uma uthola umlando babe khona babesuka la enkalweni zala kakhulukazi abangamapiti abase bethatha isinqumo sokuthi bawolekelela amaZulu ngokuthi ke kwakhanjwa ngenyawo kwagcina ukuthi sebemnqobile uZulu kodwa babeyenzile imizamo ukuthi bahamba nabo bawolekelela ngoba nabo babekholelwe entweni efanayo noZulu ukuthi asikwazi ukuyekela amangisi afika zosilawula ezeloba abamkhulu babaphethe basebesithathile leso sinqumo sokuphuma ukuthi bawolekelela amaZulu kwase ngasikho ukuthi bawolekelela amaZulu kwase ukuthi umuntu omnyama komnyama babondwandwe ke siyazi ukuthi namhlanje sasa ke kubungazwa usuku ke lwayo impilo eSandlwana konje uma ngabe ke yini singalindela siyazi ukuthi kulindelele ukuthi ingonyama ibe khona lapha yana kuba umcimbi omnandi kuba ngumcimbi omnandi cishe nabantu bakhona bayahlomula kakhulu kuba amabhizinisi ngoba kuza abantu abaningi kufika lapha khona cishe sekwenziwe kunegaba ke kulokho esibona ngoba isimo siyasiguquguquka kunegaba eseyiqalile zabakhona kusasa ke kuzobe kuyilemviliyelo ukukhonjiswa ukuthi impi yenzaka kanjani uZulu uzobephelele khona kusasa kube yilo mviliyelo bese kuba ke into esemqoka kakhulu inkulumo yesilo
esiyethula siyibhekise esizweni engicabanga ukuthi ke dadewethu sizokhumbula ukuthi kungokuqala kiwe esandlwane engasekho uNdunankulu kaZulu esingazi ke leso sikhala sizovaleka kanjani ngoba umuntu oyesukumise uNdunankulu kaZulu isilo uNdunankulu kaZulu ngicabanga ukuthi ke kuzoba khona lendlela indlunkulu ehlele ngakho ukuthi abadala bazomisa kanjani naleso sikhala bazozama ukuthi bazivale ngoba kuyaziwa ukuthi abadideli bamabutho vele bakhona kodwa uNdunankulu kaZulu akasekho cishe isitulo bazobe besibekile sivacate njengoba besibona kwenzeka ngaphambili engicabanga ukuthi kuzoba kanjalo kuzobe bese kuba inkulumo ke yesilo uma sekukhuluma isilo ke sekukhuluma umlomo ongathethi imanga akekho ovunyelwe ukuba isakhuluma ubuso uyaphela umcimbi akekho nanele inkulumo yesilo noma ngabe uphethe isikhundla esigakanani noma ngabe uyini ngokwesiko lesizulu akuvumelekile kusuke sekuphelile izoba khona ke nabanandisayo ke ngoba bekhona abaculi ke umphakathi ukuze ke nawo uthole lokho abayibethi ngesingisi entertainment awu cha ingcitha buchopho ngempela injula buchopho sibonga kakhulu ngolwazi lweni nithena sicobelela lona lapha ke ekhaya Jikelele sinifisele nje nosuku oluhle hayi sesiyobona kusasa ke ngoba thina ke siyazi la SABC sisakazela umphakathi sihleze sazi ukuthi kwenzakalani bakhona nje abankanise ke abazohamba bonkanisa lapha esandlana ukuze phela umphakathi uzobona nawo umuntu ezokwazi ukuthi avule kumabona kude abone lo mbungazo sibonge kakhulu nibe nosuku oluhle sibonge kakhulu labo ke mbukeli bekungongoti bezomlando uKhaya Ndwandwe kanye noManyosi Mbatha abasivakasheleke lapho ohlelweni njengoba kubungazwa nje ke impi yasesandlwana kusasa ke enquthu njengoba sesishilo umbukeli esifundazweni kwaZulu-Natal kuzobe kubungazwa ke impi yasesandlwana eyabambana ngehluthu ngonyaka u1879 wanqoba uZulu hebe uSuthu hebe ake sisiqunga seyidolo siyabuya emva komzuzwana Isulela dumobala lapho ngenamnge khona lapho ngenamtholo khona umahlamvana abhulumlendu linde ubaswe ngmantshonga benogqilemana izima lemnyama engabende bezingwe nobezingonyama ebiqhutshwa ngumseleni benonogalaza Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Ingonyama yesizwe yasamaZulu uCetshwayo kaMpande nguyena wayebusa ngesikhathi sempi yasesandlwana eyalwa ngonyaka u1879. Nguye ke mbukeli owanqoba lempi eyinqophamlando kanti ke namhlanje sibize inyosi yesilo ubaba uBuzetsheni Mdletshe oke wasihasha isilo nowazi ukusuka nokuhlala umlando wakwaZulu ngoba ezinye zezinto kanye namanye amakhosi abusa uZulu ekhona. Msindazwe asikubingelele baba sikwamukele ohlelweni sibonge kakhulu uxoxisana kanye nawe namhlanje kuseni lapha ekhaya Jikelele. Angibingelele nami kini nasesizweni sonke kuma Africa nje onke. Ngisho kubo phela abamhlophe abasaziyo isiZulu bakhona abakuthandayo ubukhosi bakwaZulu. Siyabonga kakhulu Msindazwe njengomuntu nje ke osekukudala ephila namakhosi kaZulu wazana nabantu abake bahlala namanye amakhosi engabe nje kwakuwumuntu onjani uJilindo Mnyama ingonyama uCetshwayo ekukhuleni kwayo okuningi yayibukhombisa ubuqhawe isikhombisa isibindi ngoba kwakungakabi kudala ukubusa kwelembe inkosi uShaka njengoba sazi ukuthi impi yasesandlwane ilwe engakadluli amashumi amahlanu eminyaka kukhotheme ingonyama uShaka ukukhomba ukuthi bakhona babesaphila ngesikhathi sempi yasesandlwane abake bazilwa izimpi zenkosi uShaka yikho futhi eyayikuthanda kakhulu njengoba ngisho ukuphaka impi ayazi kuguqule kulokho okwakwenziwa ingonyama uShaka njengombumbi wesizwe samaZulu futhi yayivele inakho ukuthanda ukunqoba uma yayisebenzisa amandla kakhulu omnqobi okuyingonyama uShaka. Msindazwe njengoba usho ke nawo ukuthi ke le inkosi uCetshwayo wayethanda waqhubeka nezinye indlela ezayisetshenziswa inkosi uShaka engabe yena kukhona ini ayehluke ngakho ke kwamanye amakhosi singathi inkosi uCetshwayo yakhombisa ukuhluka kwamanye amakhosi ngoba ingonyama uShaka nengonyama Mpande nengonyama uDingane babusa ngekhathi ezazingakabi nawo amandla okucindezelwa ngabamhlophe njengayo
yona yaphila esikhathini sokucindezela ngabamhlophe kodwa yema izazi ukuthi inkosi yakwaZulu noma inkosi yabantu bakwaZulu kuba lithi uthi umlando isifike phesheya eNgilandi engasekho amabutho ayo eseyinqotshiwe seshisa isigodlo sesiboshwa kodwa yathi mayifike eNgilandi kuthiwa ikhuleke eQueen yathi uyisa umpande kakaza ayitshene ukuthi lapha emhlabeni kukhona enye inkosi yakuyikhulekela yiyo inkosi yebo kwasula lokho amangisi kodwa akusizanga lutho kusho ukuthi ayehlukile ngokuyiqonda ukuthi inkosi ayibucela ubukhosi ngobayo nje. Msindazwe uma ngathiwa nje ke uchazela umbukeli osekhaya ake usilandise ngemcikilisho nanemkhuba eyeyenziwe ke uma ngabe impi izophuma iyobhekana nezitha kwakwenziwani? Nina benkosi ziningi lezi zinto okudinga kuba ngabe vele ziyandiswa ikhathi zokukhuluma ngazo. Uma sekufike isikhathi sokuthi akusekho kunye Zulu isiyahloma impi kwakunokuhlakana obuningi babantu bakwaZulu babe nemkhakha yahlukene kwakukhona abantu abazi intelezi ihlahla ukuthi babeyazi science yakwaZulu ukuthi uma impi isichelwe ngalezi ihlahla kuthi umuntu wakhona noma ngabe elimele kodwa angalimali endaweni yokuthi angalimala afe yingakho babekwazi ngisho ukumhlabela umuntu uma elimela avuka phile yingakho babekwazi ngisho ukuthi bamphuzise umuthi bamhlinze bakhiphe bonke ububi baphinde bathunge ngosinga avuke lo umuntu aphile bese ke kuba lemfihlo enkulu yokukhuluma namakhosi asuke asalala njengabanikazi besizwe okuyiwona umkhuleko wakwaZulu owadida amangisi kwasethiwa baguqula obishop babo ngoba bafike babona ukuthi khona imfihlo uma sekukhulunywa namakhosi amadala neindlovukazi namakhawonke asendlunkulu sekubizwa zonke inyandezelo zikaZulu ibisichelwa impi ibisinikwa umiyalo ngonyama leyo mpi ifike ikwenze lokho okuthiwe iyokwenza. Manje baba uMdletshe singamthatha yini simbeke ezingeni lo Shaka kasenza ngakhona uJinindo Mnyama ngenxa phela ukunqoba kwakhe lempi yasesandlwana? Uma nje sizolisho iqiniso bakwethu singalesabi singawadli amandla ngonyama yalwa ngaphezulu kwenkosi uShaka ngoba inkosi uShaka yayilwa nezinye izizwe ziphethe imkhonto kodwa yona yalwa nomhlaba amangisi iqhwaga zomhlaba ezaziphethe lonke uhlobo lwesikhali ezazilwa ngawonke amaqhina omhlaba njoba amangisi ayunqobela umhlaba kodwa lapha kwaZulu afika nqotshwa nabantu nje bephethe nje uthi olunensimbi phambili engaphumi insizwa efika kuwe nje igwaze ikulalise phansi ngakho ke inkosi uCetshwayo yalwa naphezulu kwamakhosi akwaZulu onke akabusa kunqoba amangisi njoba ibithi ngonyama ekhothema ubhekana aphuma esiqwini athi saba ziqhwaga zomhlaba thina Zulu iyinyanga ezisithupha njoba sasinqoba amangisi esukela January February March April May June kwathi ke ngoJuly 4 baqoqa umhlaba wonke usuzojuma inkosi ngoba into eyayiphakiwe yabikwa yadwetshwa kahle ngasesandlwana le yalapho ndini sebezoshisa undi baqhamuka nje sebeqhamuka sekuphelele wonke umhlaba kukhishwa iboshwa njengamajele ngakho ke yaba isiqhwaga singaphezulu kwengonyama uShaka ngokunqoba isizwe esikhulu kangaka sesifakele wonke umhlaba. Msindazwe unothile mude futhi ke umlando wesizwe samaZulu ucabanga ukuthi lokho esichazelwa khona ezincwadini zomlando ngalempi iyona nto eyenzeka ngo1879? Kuthi incwadi zahlukahlukene enye into eyayingishiphe kakhulu kumbalwa lapha kwakubhala khona abantu
ababeyibambile empini kwawujala ukuthi kubhala abantu abezwa ngosizo kodwa kamangisi ke aphendukezela namabomu ngo2017 isilo sengikhiphe nomntana enkosi njengenyosi sikhona lapha yana eWales naseLondon naseNgilandi uMr Young usomlando wakhona wathi mayibeka inkulumo asizwananga ngoba yena usedila kweyase Rock Drift eshiyane kanti leyo yayingasaphakiwe yayingasabikiwe yayingasenasi isibusiso sengonyama impi enesibusiso sengonyama leyo mhla ka22 January lapha bathi khona wathi mayibuzwa umkhuzi wempi emangisi ukuthi kwenze njani wathi akakwazi ukuthi angachaza thini wathi kodwa nje wabona i-disaster into eyenzeka nje mhla ka22 kwaba i-disaster okushuthi kakwazanga nanokubona ukuthi banqotshwe kanjani okhomba ukuthi kamandla kaZulu ngesikhathi senkosi uTetshwayo aye makhulu kakhulu engabe uzowethamela yini umbungazo ke walempi kusasa Ngomane kungaba likhona yini mhlawumbe iqhaza lakho uma ngabe likhona ozobuphathiswe khona uma kuseje ngiphila nyobe ngikhona kodwa ke akukho qhaza phela elingaphezulu kwaleli lokubonga amakhosi ngoba ilapho kunyakaziswa khona amakhosi amadala nawo lamaqhawala lapha bese uembathisa ohleze sihlalweni namhla ngoba namhla uCetshwayo phezulu ingonyama uMisuzulu kaZwelithini nalaba abalele lapha enhlabathini bayathokoza ukuthi nanamuhla ingonyama isekhona kwaZulu okuyiyona nto ababeyivikela ukuthi ngeke inkosi yabo yenziswe noma yini bese khona ngakho ke owami umsebenzi kuyobe kuyilo ukuthi mayisilo singene enkundleni ngikhulume namakhosi njengoba nje kade saqala ukukhuluma namakhosi ngoba lolu suku luyabikezelwa ngoba yusuku lomhlaba wonke jikelele ukuthi uZulu wenza imangaliso ngomkhondo Msindazwe sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba siyabonga ngolwazi lakho olunzulu njengamanje njengoba sengudedela baba besicela nje ukuthi ukusihayela nje kafishane uJenindo Mnyama sithi thina wendlovu bayede sithi izulu ladumoma lapho ngenamunga lapho ngenamtholo khona umahlamvana phimile ngivinde kwaso manje ngabe noqhemana inzima lemnyama engabe nje bezingwe lobe ingonyama iqhutshwe ngumseleni phela nogalaza bethe yosika ihlangu emkhweyantaba kwathi iyekeni lobo bumnyama bayobuye sabe kufanele uyawucela izulu kunkosi inkulu ngabelwa abantu kudosa amanzi aphuma embotsheni ngezomtshezi umthunduluka ovuthwe ndulinde kwathi igqoza zawulabalabela kwathi nomsimewana eselobikwayo wamshaya phansi koluthumayo kwamanda baseludo kwathi uBarnabasi naPoriyeli kwabaseFrance wamshaya phansi koluthumayo kwabinda basalutho kwathi uJantoni kubafundisi wamshaya phansi koluthumayo kwabantu basalutho kwathi makukuku emaphoyiseni wamshaya phansi koluthumayo akwaze kwabantu basalutho uwabale inkomo ke kamshweshwe dungisela indaba zondi ezokhahlamba uJenindo Mnyama ongangamabuya ezinziba kwangezolwandle nezothukela usakhamuzi ngamkhonda hlala nomakhosi ngonyama iqede wena wendlovu bayede sibonge kakhulu Msindazwe lawo ke mbukeli bekuyinyosi yesilo ubaba ubuzetsheni Mdletshe inyosi yesilo uMsindazwe besixoxa naye ngeqhaza ke lengonyama uCetshwayo kaMpande ngempi yasesandlwane yalwa ngonyaka u1879 wanqoba uZulu njengamanje ke mbukeli sesingena ehoreni lesibili